mwumvise mu bubiri ko bavuze ngo bagwane bajya babivuze ndagomba basabe bazoje imbere mu kugwana bagira imbere nabo tugende cyo kimwe ari babivuye mu bubiri tubasabe mu kugwana bazoje imbere bazogume hariya ngo baruke abantu bazoje imbere nabo nyene baze aho kandi mukababwire bashabatse ko aho kandi asavye muze ko bazikiriza mukababwire muti ko mwavuze ko mugomba gwane muje imbere nimwapfa muzobe incungu z'u Burundi Doriane nibaza yuko uzoga hinyanyura ubarungikire kandi saa sita bazobaga bakarosi baje imbere igwitaha murababwira sinzi ko mavyumvise abajournaliste ko nunze ugaca mugace kagate mwabwira muti mukaza gutera Burundi muje imbere uti nkandi kuriyo banda shinshuro 9 nuko nagize imana bikansimba baje imbere naho turangire bigenda apana kuvugira haje matonge mu birigi baje intuze imishishito n'uburobe nibaze baje kwitere nashi twaja twabumisa amazina baje imbere baje baravuga ngo na porte parole reka mbashimire mbifurize amahoro y'Imana ngiye tonse nk'ibisanzwe uje ko amakuru ku Rwanda twifuza mfite amakuru menshi ariko bitewe n'umwanya ndimo na situation ndimo ndabaha mu ncamake nibidukundira ndaza kuramburira amakuru yose mfite gusa uyu mugabo ndamukunda witwa Reverio Ndikuriyo akaba ari umunyamanga mukuru wa CNDD-FDD ndamukunda kandi ndamushuhuje ahari hose ndetse n'abarundi muri rusange ndabashuhuje mu Kibitoki mu Gatumba mu Kirundo mukomere cyane aho ngaho Bujumbura mwewe mwese mukomere cyane n'abari za Muyinga ndabashuhuje aha rero niho hari ikiganiro ari tukujyana n'abanyamakuru ejo baravuga ati turiyamye ataka gatsiko k'amabandi bandashe inshuro 9 ariko Imana irandinda n'ubundi tayari kuba najya guhangana nicyo twabuze uyu mugabo ntabwo umusivili n'umusirikare icyo twabuze heko sanga abantu bacu barihe ese fari rihehe uyu munsi ati turwanya kando irihe ndayigarukaho reka babwire ingingo ngiye kubabwiraho ngiye kuvuga ku ngingo 5 ingingo ya mbere ndagaruka kuri Uvira RDF yaheze kuyifata ndagaruka kuri Idoha ndagaruka kuri Joseph Kabila ndagaruka kuri fari igisirikare cya fari cyacu twemera kirihe ndagaruka kuki Kongo itafunze imipaka kuki Kongo itafunze imipaka reka naho mpera ahubwo ariko ufite intangabana zigera muri 3 mu nyemerenzi hereho nangwa enye iya mbere ku ntangamura ya mbere ngo ndeba ari byinshi nanditse ndagira ngo mbabwire ko polisi y'u Rwanda yimaze kudiprowinga muri Kongo badiprovins ngo Bukavu Goma ibice bafite amaze kubidiprowingamo ubu tuvugana abasirikare bose bakusanyitse bajya he gufata bahize ko bafata Uvira bakusanyitse niyo nka nimbeba hadi pro wa polisi babandi bamwe bavuye ejo ku training wing bafite ikiyamo niho bari muri Goma bari heje bandi bati bavuye Rumanga bari kada ni baba polisi ejo bundi bari babagore biki nibo bashize muri Goma babambika ya myenda yabo ibyo mujye murebe kakanya mbabwira hari kimaze gutegurwa na makuru nzanye kabiri ndiho nihuta kuko ndashaka umwanya nzi kuba amakuru arambuye amasezerano hari ikitwa kabiri ndahita ngaruka ku makimbirane hari amakimbirane yadutse hagati ya FARDC nkuko nababwiye tubabwiza ukuri ntabwo tuzababeshya tubabwira ibitariho kandi ibihari kandi bidahari oya hari amakimbirane akomeye hagati ya Wazalendo na FARDC FARDC bakomeje kugambana kuki bagambana birapfira he biraterwa n'iki biraterwa na FARDC kuko Wazalendo ikora ibyo igomba gukora ariko FARDC kayitenguha kuko impamvu Kongo ifite ikibazo kuki Burundi bwafunze imipaka Kongo ntifunga imipaka byatewe n'iki harimo agakino kandi kari mu bifi binini byo hejuru nagumye kwabwana nabyo ntempanga Gisekedi mbere yuko Goma ifatwa niki cyambujije gufunga imipaka kuki Burundi bwafunze we ntafunge
ese n'iki yajyaga guhaha mu gihugu cy'u Rwanda birakemangwa, hari ibikomeje gukemangwa, hari imikino iri gukinwa ariko ukabona ko ari kuvuga ati bimveho byo bantegetse, kandi mfite amakuru y'uko urubanza rwa Costa Mutamba rushakuje, ariko uguruko gukomeza kugaragara n'inkuru nziza rwose. Babwira nti tugomba kwamagana ikibi. Ndahita ngaruka nihuta cyane, mpita nihuta. Hari amaserire amaze gushingwa, aya maserire ari gushingwa ahantu hose hari inkambi, hamwe iba abandi batanu Tito yavuze. Ubu inkambi zose mube maso, hari amaserire ari gushingwa hari inkambi hose z'abahutu, nako nkongereho ni amacakubiri nzanye z'abahutu, bagashinga amaserire yo kwikusanyirizamo ngo n'iki impunzi, ariko ukuriye amaserire ari FPR. Mu nkambi zose mube maso, FPR imaze kwinjira inkambi zose, ndetse aha cyane cyane hari impunzi z'abahutu. Mube maso, ako ngako ngira mu mwakumvise. Ndihuta, ayo maserire agamije kugira ngo babone abo bica, kuko harimo abatekinisiye, harimo abasirikare. Mu itsinda ry'abantu 5 harimo abasirikare 3. Ngibyo ngira ngo mugomba kubimenya. Bageze mu mpunzi hose mu bihugu byose bya Afurika, cyane cyane byegera u Rwanda. Uburusiya mu kiswe amasezerano bwasabye ko imitwe yose yakumvikana igahura ikaganira. Iyo mvuga imitwe yose bavuze ko na FDL igomba kugira gute guhura ikaganira n'u Rwanda. Aho niho Uburusiya buhagaze, bikaba byamaze guteza impagarara. Batise FDL jemiti, none u Rwanda bati turasora amatangazo. Igihe cyageze ubuhanuzi burasohora, ntabwo muzigira mukumira ikimana yavuze. Ntabwo muzabihagarika, kuko igihe cyo gutaha cyageze. Nimba kigeze, impunzi zigomba kugira gute gutaha, kandi zigataha zeme, ako kumvikana. Hanyuma rero hari ingingo ya mbere twagiye ku ingingo yacu ya mbere. Ndahita mpera kuri iki cyitwa amasezerano y'Doha. Hari itangazo Kanyuka amaze gusohora, wa muvugizi wa RDF cyangwa se cyitwa 23, yavuze ko ngo yagize ati igihe kirageze ngo turwane na FARDC, ntabwo tuzahagarara imirwano twayinjemo, tugomba kurwana na FARDC ndetse n'ingabo z'u Burundi, nibo bakomeje kutubangamira. Ibi mbivuze nk'umuvugizi, kandi ntabwo tuzasubira inyuma. Mwabyumvise? Mbabwire ko ahitwa Uvira, nyuma yo gutangaza amagambo, ejo inkotanyi zafashe, zagize hafi mu birometero 800 uturutse Uvira. Hari umugizi maze gufata ahitwa Rubumba. Ahitwa Rubumba RDF yahafashe werekera Uvira. Niyo nsinzi ubona, nizo mbyino bari gutwa, ntabwo tubabeshya. RDF yahafashe, muracunga nabi, na Uvira barayifata. Mbabeshya se? Barayifata. Ndabwira abarundi, ndabwira abakongomani, ndabwira iki, ntabwo bano bantu bafite gahunda yo guhagarika intambara. Mwinjire mu Rwanda intambara, kandi sabane bahoze rero mu Rwanda muhaguruke. Nawe urumva, kuko uyu mujyi ahangaha bahafashe, aha bafashe harimo ibirometero 800 uvuye Uvira, kandi na ahantu hari strategique bari bakeneye gufata. Tuvugana ubu ngubu Rubumba RDF amaze kuyifata. Niyo mpamvu abanyeronesi Kanyuka yasohoye itangazo ko bakomeje kurwana, kandi bagomba guhangana na FARDC ndetse n'ingabo z'u Burundi. Ntacyo babahishe, kuko ibiri Doha nabwo ko ari ibintu by'ikinamico n'imitwe no kubeshya, nta kizavamo. Ndisere bwese ni ukugira ngo barangaze, wenda iminsi be yicuma intambara ihindura isura, bashaka ubundi bwoko bw'intambara, cyangwa se ihagarare gato mu mezi cyangwa mu mwaka runaka cyangwa mu myaka runaka, ariko intambara ikomeze, kuko gahunda barashaka territoire, barashaka ubutaka, kwica ribantu bose bakabarangiza, hanyuma bakagera ku ntego yabo. Ubwo rero ntekereza ko amakuru nayabahaye, kandi nimuhaguruke kuko zahageze. Ubwo rero kuba RDF yagera Uvira birashoboka, kandi birashoboka cyane ko hari ikintu Imana yavuze. Dukomeze ndagarukaho. Aho Uvira ni isibaniro, ndetse nuko habaye intervention y'u Burundi,
ariko bigaragara ko igisirikare cya FARDC gikomeje ubugambanyi. Joseph Kabila bamukatiye kumanikwa cyangwa se bagomba kumumanika, igihano cyo kwicwa muri Kongo kirahari. Ese biragenda biti? Nawe ati tugomba gufata Uvira, agatanga itunga byose n'amabiliyari menshi y'amafaranga bamuciye, nimba ari biliyari enye. Ibyo bifaranga byose navuga biliyari si miliyari bamuciye agomba gutanga ku ihazabu, kandi bakaba igihano cy'urupfu cyumva no kumumanika. Ibyo ngibyo Kongo niko bimeze, ndetse mu rubanza rwe hakaba haragumukishijwemo uwitwa Kabarebe na Kagame, kuko nabo urubanza rwabo rurakomeje. Ndavuga wo mu Rwanda nyine ariko baracyafite immunite cyangwa se udahangarwa. Ndakomeje. FARE, ingabo zacu za FARE zirihe? Iki ni igihe cyo kugira ngo ingabo za FARE zigaragare. Ese FARE baho ntibaho? Ntabwo twabaza impamvu hari abantu kwimura cyangwa kuzirwanya kandoyi. Kuki utabaza ikibazo cya FARE? Ubundi FARE ni iki? Ese nyeshya FARE hinduka inyeshyamba gute ari igisirikare cy'igihugu? FARE gutsindwa ni kimwe, ariko se kuri inyeshyamba byaje bite? Nyaboneka akora kari gaciyemo, ariko kandi ni ngombwa ko igaragara kandi igaserwa. Ko impamvu kungaba yari gufungura impaka kwayo ntifunge byatanze icyuho kinini cyatumye habaho uburangare, hanyuma uyu munsi bikaba byaragenze ukundi. Ariko se Kongo irashaka kuzaba nka FARE cyangwa igihe ni iki kugira ngo umuntu wese akore ibyo agomba gukora?